Se nossa parte de Aruba, turcos no porta para bolso, também tem corda de pariba. I think for give it a chance. Give San Nicolas an opportunity that they could really feel part of Aruba by celebrating the Flag Day. Mi ita kere pa cultura, eta normal kung ang lugar pa ikita pa baw, si, pero si nos kero akong diferensya, também nos tem que share the culture. And dus patrisele aqui na San Nicolas, mi tahaya ko si, eta algo hopi tremendo, especialmente com outra atividade ng kunang kiar hasi ko mural, pintamento, dus pa hasi do celebracion din uno, pa comienzo de proyecto pa Bernastrada. Mane, no senti que vai ter e bom para have fun para nos dia. Ele tá mais fácil para chegar. San Nicolas a partir de Aruba também. Dus mi tahayal ko ita super iku sige também assim não hasi tour aya, pero cada passo dos aya share ko pa baw ipariba, também lo ta hopi bom. So that we also can feel very much a part, not the Pariba Brook or Pabodi Brook. We feel completely part of Aruba with its celebration. Mi tahaya ko 18 de março algo ko full Aruba ta celebrando. Dus mi no tahaya ko eta algo vote kunang tabisa kunang quer celebrele pariba. Dus si full Aruba bing pariba e aya aqui, e ora é eta the start of something great. Pasobra nos quer revivar San Nicolas. Dus com mais miho ku algo ku ta viniendo ku ta 18 de março celebrando Aruba completo. Dus mi tahaya ko asa si eta parte de Pabaw of Pariba, eta bong representasyon pa Aruba completo, mostra ko nos ta uni. Then whatever part of Aruba we're still celebrating Aruba together. Well, sa akin mawak ko riba Facebook abing ko polêmica, pero sempre nós pisa ko San Nicolas também ta parte de Aruba, ta parte de no celebracion cultural ta di San Nicolas também. Que men si ebia aqui gobyerno decidi pa hasi sa Pariba na Carnaval Village, unda tem caminda, una porpone stage, una hene por sali ko nos porting festival, minotawak unda problema ta sinta pa sobra San Nicolas também ta parte de Aruba e nós também ta parte de Aruba sa cultura.